Maukerwat District Cycling Association kalapan bena pajba bakan sa penlong ya ka cycle race kaba kelai kerteng da ka Mautlong Mountain Bike Championship arjar arpsau kaban long haka nyauterik unai lur arjar arpsau ha Mautlong Trail ka Mautlong ka hap hakisnong Maukrau Southwest Castle District hagnik race kandon ka open category hakaba lapiang soba ya baro kinongnya cycle na kaleng ke jela Meghalaya bat nabar jela Meghalaya ru bat wat ladadon nabar riru kumjo kandon tang artli categories ketaka XCO Men Open bat ka downhill Men Open ya ka track ban practice lane ban test haswa ka race and pli tang laisngi kata ka kat khandai arpo ban arpoi trik jong uagas bat insha ashwa tangi kitu ke baladep ban register Nagleng jongka association kalakarpat ya barok kinongnya cycle bani simbanta hagni kejingkap ndakaba kin register nok loy kila yuturu bagi la register dakaba page na po Instagram bat Facebook jongka Maukerwat District Cycling Association bat nak Instagram jongka yatli ekokam hagaba kila dabu ya QR code ba kinskan bat register di ngana kalian jongka Maukerwat District Cycling Association harkaru bat ka yatli tourism cooperative society itmu ban penlong ya ka cycle race keba ni khot kerteng da ka Mautlong Mountain Bike Championship 2024 kani keba ni tmu penlong kede ha ka nyotrik jong nailur Entah senang. Di itu belong hal ti ha Mautlong Trail ke bahap apa senang mau kau West Hills. Di ni squad tip ni ba kan ni garis kan day bit ka open to all ka bumud ba barok ki banyak skill kila ban wan simtah ni kam de nang tang ni district ni re barok keleng ke jongka jela Meghalaya jung but ni yang subharu ya kibana bar nang bar juga jela te balada dan na bar jongka ri di kene hakan garis kan dan atli kategoris kata kade kowe kade XCO men but kowe kade ka downhill men but ya kade ka trail ngin play license shuaban kut ka registration nomor ka registration kan kut hak arsan trik agos de ni bede kin play kini ka trail ber practice ya kitu ki bala dep register ngin play haka kat kandai arpo arpoi kini ki license ki singi ba ni play ba kini ki nonya sakil tu ada register kin wan ban practice dan ban check ti kepat ya ki nonya sakil na keleng makin ya register nak hamploi bada ban register pila ban check na po ke Instagram bat ka Facebook page jong hik na Maukerwat District Cycling Association baru na Instagram jong ka yatli ko ka ti ham tu ada post ka poster jong hi ba pila ban semru ya QR code nomor nang tu QR code ba pin scan YouTube bat pin register ti tangkata boleh